businessman lapen kela business jika politics. Une businessman rupa orang politician. Politician rupa orang businessman. Hantah kami gini. Une businessman bukan apa unung haji upah penrung hane lemak lawan hane yo ekakam kontrak yo ekakam supply yo kan bak ekak project yo kan sam dendang kabawan nama kata tahu kan kampung agar ya pakai ngeroi di une upah kan apa apa uang peleng une ngang tempat dulu bisnes suruh bentangan sangno. Surun walangi lautan kemudian hari kasur kasawajam kebening kalau nggak besit hapo mensin jong apat kerhen nomor benuan hagasyong kabagi ke jongpi ringkan lembat ke parti kidong tray ke jongka bar ke agenda kepemimpinan hikmat ke penerhem yang ibarolang kibidan hagane ke jingalang. Nekong nagsyap na ayo yung blay try kenra ubaralong ringkat bat ka jingin ka jonga bat ni barolang bat ubala penpoy ubalulum lang ini hagane ka jaka hagane ka yaw hagane ka hak nagabenta hagane ka jingalang hagane kano haisni tinga ay kublay ya iba Joshua Warjri iba ngampat siya kendu mano-mano kali kasin ka panengkong ngirayo panrung hagaye ka jongi menne nagabenta ka jinsong kai dengan sipor kublai sipor ba Warjri ya ka hospitality ke jongpi ya ka leadership ke jongpi ha ka ad hoc committee ko chairman ban pentelun ni kam jo ka party ngai kublai ya iba pensyai kanuman iba rengkat bangi ke ne por iba ngasotu ilong secretary jong ka ad hoc committee hang ne hapo sela constituency naga benta ban peniak tu ya kita Tinga tray jong party hang ne the coalition jong hi bat nakaban tak cek coalition work sa isin apan syai nakabenta ka por ka jong hi ka leadership ka jong hi ka pila ai haga party hapo ka constituency mat syabar jongka idang hangi kiway pat ke party functionaries kibadai nang na po sala constituency konsup lang ya ibabu asan lang one sweat ibarang sudap ay ka jingkren jong imentang ay kublay kalpange nagabanta ka jingpalak por pagka jingdor rengkat jong treasurer jong ka party ibalong kum u longkwa hapo jong ka party ni PJI kum u fatherly figure hapo ka party iba grospa randa tiang ide mai ibala lekbun ne haki jingalan keleng sodong jong kari kasi bat syabar jong upur usam jong kari kasi imkan ya kasi kaya imkan ya kapor kay imkan ya kami kayong Henry ila ay kilod ila bet bat mense na kabenta ka party kajingan jong piba kabensya ni bat ka ay mense mengi kum kilong din jong ka party kublay sibon na kabenta ka por jong piba bros Papilawan ringkat pagi hagani ke jalan hagani ke por ke pemerintah. Ai ku beli ye ba marbut dekar ibadai unong yalam u presiden jong ka youth wing jong ka PPP youth wing ke bahapo ka leadership ke jongpi ngiyai ye ke senjang ki population ye ke initiatives ki population baka pangasol tenal tolong ba ki bakamon na ki initiatives ki population kira sa iso. Kulo sibon nagabanta ka intervention jongpi nagabanta ke jinge jong ki nongtri prepare ke jinge jong ki kun samla ke jinge khantam hagene dei bar kini ki jinglen basni ki jingkerni de ki drugs bar ki wai te hapo ke jalan ke jong phi ngi ke don ke jingkermen ye ka party bat ye ki samla jong kami bidan hangi ye ikong esmeralda syabong ibuan nang tei na po sora rengkat dan bar tim ke jongi ko blai sibon kong laplat por penyelan rengkat bar ni kene ke jingerang idan sekiwai-kiwai di bangalam nak banjar keteng hagani ka meeting dan na pringjopi kibadai ki functionaries and ki nang trejo ka party gane igwa bo pai ba unwan to the forefront pai ba unwan sakma balon ai ka decision ka hatam nagabanta panrai ya kalawai kari bekerja kari ko jongi personally
Nasa tanat sibon bandam hagani kesyong sa chisimpa. Ngalawan ha hagani kadong kathay ngalasaro. Ngan itu ipi kasam arajar kapsaw kapsan ngadon kami ka project jonga ka research project kabangathok kerpang syapang ka institution of wahanarship. Kani ka project jonga la submit hapo ka ICSSR kabasa berta kalong standard publish ka hagadul juga pat. Napadang kinetesyo baro kibagala puli mga like nagkot jong ba inabiw bekar bagdadan gawai ka souvenir do ka wasko ka to ko porte ka laja siya ito ka wasko kawar siya na social organization something ayo ay ka to ka souvenir ang dan jingtho jingtar ka mapura sa pang kani ka wahar sip jofi hangni natip yung amis mga ay ka chocho lampit Henry nga survey yung materials nga lapit habang apit na yung iba kani kaday the most unique of all traditional political institutions in the Casian Hills. Minanggon ki traditional institutions sa Kajalaga Jongi, teka wahanarship kaday tang makakabalong the most unique. Bago kinong unique, kinong kerpang, talagang kerpang ay hangni, na magkontagaw ay hikahawanarship. Teka ni kapalong yan na kung uskala, kung non-puli ka subject, do ka political science, banpek punya iya kani ka subject. Tingala kami ha iya kani ka kam ngalaile ika research ka jonga ka bangala and my limited capacity. Tingala bet dia tu ka basahi ka long stang ban bumi ya ka ka dur juga kot. Teka siyang stang hapor bangin ay bangin wan penun mereka. Tena mga talang mas moto na mangan tip siya pang kani ka sinong ngala room lagi bentang gi paper juga kani ka wahanarship. Ladet pendek ni questionnaires at kibai-kibai. Te ngalayo syukur kijing hikay lemba jong katu ka project ka bangadale nagani ka sinong ka jompi. Te hagana ka puar ka pamanta nga so sarong. Bangan yo pan lang mapi hagana ka puar sa jisen pa bani share ya kana karansan naman ngampat yuan siya ni. Kawan kasil ka banan kong yang banganwan nakabanta ka party bani campaign tani bani pensyai ya kimaki jura ke bangi ka party niyan. Kung ay siguro sa simpat nagabanta jompi ki palayawan sa kani kijing lang. Teka bangin yung hangni, kapag inisay kalong kani, bangin simuan hangni, banyalak election. Nung ka, priority yung ikamday, hakayarap na. Ginajibkan na kapor sa kapor. Ni inday kata kaparti, kapalong vote maniac, kani kapalong election sandek, kumagyong. Inday bangin siya pagkapitang, ika-election, pagkapitang, bali ang vote Ni nanagiren ni ido pro compare. Kapag kung saan nilay kalong bangin bet yung sumbay yung galing siya. Bakit lang kalong? Bangin ay yung galing ka principle ka bangiran, yung ka ideology ka bangiran, bangin sama pipay ba, baka siyang hapi, man ay yung karay. Nanakadakaran medyo ang yung ginikikintiyan. Kakamram yung mabibiti kalong ban, hikay. Kakamram yung pay ba, kalong ban ray. Kakamram yung kalong tangban hikay. Kakamram jopi karongkan ay ya karai. Anak kita tahu ngimju krok, ngimju penbor, ban ngim kuat ban nek jubor. Misalnya ada jalan ke jomblay, ban ngimet liburan ya ke jinsa kalau pipa iba pidan. Ni kita show hanya platform tenten yang susah. Ni dia show hanya platform tenten susah. Nomor berapa arah boleh platform ni? Hanya habang ratan juga dari hamadan. Nah syambau paiba ubadan hamadan haki yin kisem haki knok haki trek udan ka jingsta ka basyi macam syak bani kebangan ngaron hagani kalempung ka pamata nomor ka dangawan hangni daga jingsoret I am humbled to be here banganan mapi bagani share mapi na dewa mga bagaron batay yung salah na dewa mga kaliya kamat gapi bagan hikay supaya kasansar hadar hagani gani gajungi pila imong pamapi kasi ubray pila kantit kamhamapi ya kitingon naman na kanina konsumsi mga walang suwan tangan na sisi ngan batayayo Handray video ikang mga papitit kang ha Handray ya kaay ganorin kabanga ngayon ya kata nga kwatin ya kata nga welcome nawan handray na magkataraw panra ya ka message na yung spokesperson juga party na yung nung IP juga party na magkataraw nawan ra ya ganito kubor narabiya so menjur pangi ngayon try lang nang naisukma Pi hagane ki senam di baladat ni ekran ni leadership agane gani ke jongi hagi senam di baladat kita Islam kat tunai spa ayo puar penginya kan be adu pasti hut mo lalu pengiyo e ke jalan ke mapura
Ngiyui kilami kita ki statesman negeri jongi. Kilami sisa kita ki rangkan ki rang pawar. Kilami kita ki riu sain hima ki balanok yang sa kajeli jong kasensa karar ha kajala kajungi barakoi. Bagi lalong kajing berdui kajala banghabani kenal ki ngisau bangi masjid. Dan rai hari ini kisah kakandai sepakandai provisioning. Kadang kajing kala hakandai ka political landscape. Kadang kajing kala hakandai ka pertai yang kasensa karar hakandai kajungi nado ba larung kini kebangiong iki kinong kayi. Anda larung kinong kayi haka sensa karar, ya sensa karar diui ka tangkong kayaw. Kirong hangne nakabanta ka jimanto isimet, kirong hangne nakabanta kan penyar, ya ka business empire ka jongki. Nado barong ki businessman, lapan kela business ya ka politics. Une u businessman rupa on politician. Politician rupa long businessman. Hanta kami gini. Une businessman ubanama unyong kali ukwa bandrung hanne nama dawan hanne yo eka kam kontrak yo eka kam supply yo ban pak eka project yo ban sam dandang kadawan nama kata tahu kam juga kadang ya kadang roi. Di une ubalan apa apa uang plan une. Ngang pampat julet business seru mentangan sangno. Dia berkata kau kani ka assembly ka jungi kalalong tung ka chamber of commerce. Kalau kung kayo kali kan hado pa hapa assembly ru kyo man thao sarkar hapan suthi ni gibino ko mati kulai. Kasami kata kentin ke bawah horse training, kasami kata ka jing khai kulai assembly. Dai nomor palapan kalamar khai ka politics. Bagano palawan gani ka rukom perkhat ka batmai. Ini tu ibu pat bang ulaking bayong haram. Pat bang ulaking bayong haram. Nilai uno buat ano orang imang sukan mo. Dan Gabriel di bawang ba kapisah kala treasure haka for election. Tiga kano upat bang ibu pang pisah upat bang ibu balaya kane haka for election upunan kambak laya kahok ndalaway election uga pratan ni dawaya kahok. Kita kaya kinaratit sa sangwan. Hanay nga ngambeno yung pa. Pa ba ang giling siya basta. Kini kita nak kena ikut ni. Hanya jika berada dengan kemudian ini kita boleh ya subjek political science, mat ya ke electoral politics saya jenglah ke jeng ini ikut ni. Bahkan ni kita bisa jadi beliau ke for election, kani kalau fikung tuso, pi kalau ngan tip sini saya pi tuso, hangi sini sini ya tu katu kene uso, tapi uso, dan uso ubah apa lagi senang uso, apa lagi senang belum uso. Dan naman musuh akong kakala. Sida na? Kung mataas na musuh, ako mahulog sila mo kayo pala musuh aso. Kung matawag sila musuh, biyang awal sila mo pwede biyang musuh aso. Teka na katis kang sinunuti ka kakrong gumne po sila. Kung no, kibriyo, kibalakar siya, ya ka BBP, haka MP, kikamriano, haka NDC. Ang nangyalay, ya ka post-mortem, ang nahabagilawag, ya ka analysis, KLM. Ka MP election, ka NDC election, kaya Anang nyawa kaya kata kajing affair. Ngisam makane kajing affair. Kadai kabasusna namaran hamaran daki opponents kijungi. Layang bakalan di pak kijungi. Ada de biang kata principal de biang kata nongrim. Lalu pihak kerjaan kata nongrim juga BBP HKMP. Balik ke pun kerja no. HKMDC. Hanya yang melakukan bagi dan segala kita di faktos. Kita kijing pun shoy haka tu kopor. Kibana Kuai Jibril kejongi, bangim semelayo sui kejinjak. Temrai, kaya kapag kuah kalau rakun kami sini. Nino may sakot, hanggang kapalabek, nino pay sakot, dapat jingkaran. Sa tayo isang iyo, uso, nalaula udah uso aso, untung nila kaway kapot, ngin eh. Tips na sabihin siya na, makatagalong, niya saprek, iyo tuloy uso. Siya saprek eh. Danan mo yung practice siya ka. Siyempre sa ngayon, naroon rin siya ubong sa aso, niya sa aprek. Kaya nga kaya yung itaman kaya ang balay na sa aprek kung truso. Uang to rin siya na sa aprek kung kundit. Dahil kundit itit kita mo, usmo to ba plan ng kamban activity. Hangro ka rin nag-disconnect. Hangro ka rin ka-blockage. Naman katanaw na pagbiang mga ikinutriyan siya, kaya ka rin ka-message sa phone yung din. On sa libyan iso. Tadi ka man,
Balang baju kene kajing wan demi buka parti nila kasasi siapa ngin sapret ya kene ke konsumsi ban pengemau ban revive ya kata ka prinsipal ka bangi ngirayang batan resonate ani paiba gimana na pamalan kanan bangi yo ya kajing job hagani gajialang na sotanak sibone bapi ay ngau no suti gajialang BPP inju kami yo suti tiba gros pala kami pun jalang yo suti ne kan bayo ne di ngawang tagani ngapain ngurus sutio PI Pak Joshua karena onda kaya kali kabut hak MP election by election ngampu asur PI ngurus sutio ke community PI ngurus usaha batang community bangin sayang video yang mampu bagatan menunjukkan ini pada puasa konstitusi lawan panjang kapuram coba sensor kada kabakuan kabasuma kabatibri kabatiblay bangin say yaitu leaders kabatiblay kabatiblay nagani ka konstitusi kajumi kata gani ka bangi community kasela gani ka balabana man sayo sok yang tra upakyan kam hagari kasi hikipor di bagay ngamti pilay pulin ay may history hangi kalagan kata ka international trade point hangi na jadi yati yung so sa kalau do gani kari kajumi sa kata ka bagi ang ka Pakistan man siya Jadi yati yung so upakyan kam bami na po ori sila ba andai ka pipini yung so upakyan kam bila pini yung leaders si upakyan kam magdala ni kwa banyu iba sa hisin kani ke jingchen jo ka nam jo ka wan biai hakador jo ka sencha kana ka baku ka basu Ika jimat kami ni pamenta kalong ka jile ka dia kontu ni kong ka BPP kam na yano em ba kam na yano ngingin dia kon persya yano pa yo piong na kon persya ay NPP pa yo piong na kon persya ay UDP pa yo piong na kon persya yano em ka jimat kon jo ka BPP kalong kawai ba kangoy akwa kini sai hakana pi kanika kajinya kun kalau kita nggak competition kadang bunja handai ka competition ka crowd ka makapatai ka competition ka jinya ka crowd ka makapatai kare ka self competition ka jinya ko dali gallery udan mo kuna school na ka school teone kuna school ujuan maning kompet man ki exam le exam intention mo logong mau le exam usen mo logong mau haga kelas ka kelas kebasan mo mau kelas bandri mo lo pun itu bae naman kini di kena school di badan haga ni school kita di badan muna ke banda ki kaya ka anu na hapsu amaran ko pas mak stoha ki kan muna mati tuni o na uang baru na kaya ko ayo na maladang kaya ko na kina ayo ko naman kini di kena ta hondong ya dengar ko pai tuni o baru uang dalam sesuatu unta melapaklah. Buat yang compete yang lebih buat kini, compete baka potensial jomai, compete baka kapasiti jomai. Dalam Melayu ni apa? Hagai sistem mana dan yo, berapa orang kedai pun nak kusum. Nama kata uang ke self competition kalau orang kam. Naga yang jumi kong ke BPP, ngidan ke self competition. Hagai sedang raja apusal, nilai orang sangat nyopulai, bangun ni nak compete. Ketika anda kalau bangun pentang dia kasanang yang puai dan dia tidak yang pentang dia kena bawa kita dari orang sanang yang puai balai punya kompit bagi puai di batang kandang tak boleh itu puai pinjakan nak prinsipal rumiang pinjakan nak ngorong rumiang hangno kata kania kajutang jongki kania kajutang kajongki kadai kabasutau namalan beliau uang kanya ka jengek jong ka filosofi jong ka jengek jong ka traditional faith jong ka indigenous faith jong kiong yang rang ba ubi na tugian ap jutang ubi na jong tenangan ya kanya ka filosofi kanya ka jenu hanga ada spesialis jong kanya ka religion dengan yang ngamdai batik sana ka kanya kan suat ka filosofi jong ka jong ka bibi yang rang ba ubi na tugian ap jutang ubi na jong kamu ayo kamu bahkan ni kania kajutang kabau beli usiang ukur hangi kani banyak konek bakatai kabau beli banyak konvensi ada orang lain lama kani kania kajutang kabau pipiniang lebih kania dai bakatai kabau prinsipal kaju ubelai ulah kuria jaka padung jual jutang kambang bila kan beliau modal lebih ngajala election siapa daging sakripat ba ban peniannya ke pandang ban peniannya ke stage pelat ke bisa pai ba kani ka malam cuma ngin ko ya fi
bapilyen naggalari ngimpo ay pi bapinsiyan ka na sarod pi pa ma haga PPP pinday din ang ginong kagot larang ngayon iya pitang kumulong kagot larang ngayon yalang mo babakla larang ngayon iya pitang kung ginong kagot ngiday ka pati ka babakla mapipinday ka ginong kagot hani ka PPP piday stakeholders piday kinag-action man ta hagasansakara larang mapi pinag-action man ta mangi kung kapatingin na ba na ay dan gibril ko ang banjot eleksyon na ginigas ni Don Cambay na kapisa. Dihanray hagadirak dumi kung kaparti, hagadirak hikay dumi kaparti kalong ba. Ningkang lang siya, niliban jot bangi, iya kapisa. Nara kapisa karang jot ini na tuipi, kajinyam di karong boy siya. Kalong ba kapisa karong kam? Dihanray karong kam kalong bangin, jot ya ka,